Silav roj baş, evar baş hevanno. Ez îro ji were bültenekî pêşkêş bikim. Giraniya bültena me wê li ser gefên dewleta Tirkiye li ser Kurdan be Hakan Fidan li ser navê dewleta xwe dîsa gef li komên cuda yê Sûriye xwar qestawî milletê Kurd e pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê ye bê şik û şüphe. Navê Kurdan bilêv nake, navê Qesedê bilêv nake, lê dibêje komên li Sûriye eger otonomî ilan bikin, xweserî ilan bikin, federasyon ilan bikin ya jî serxwebûnê ilan bikin ew ê poşman bibin. Em ê müdaxele bikin. Yani destwerdan jê re dibêjin bi Kurdî. Ev hemî tê çi mane? Hakan Fidan çima wanda xwe yaniyan dide li ser navê dewleta Tirkiye, çima ne Tayyip Erdogan. Ev hemî têde wate mane hene. Hakan Fidan jaliyek ve gef li Kurdan dixe, gef li Amerîkayê dixe, her wiha bi taybetî Fransa, nahemê binêrin Mazlûm Abdî çe Parîsê, çima çe Parîsê. Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron pêşwaziya fermandar Mazlûm Abdî dike. Agahiyekî wisa heye. Hakan Fidan dibehece, diqarê, diqehre, şermezar dibe. Me ji were gotibû çend roj berê. Destkeftiyên însanekî ku tu wekî dostê xwe dibînî dibe destkeftiyên te jî. Eger tu însanekî weke dijmin bibînî, her tiştek ku ew ê bi dest bixe ji bo te wê bibe sebebê kîn û nefretê, çavnebariyê û tu yê biqeherî. Çima vê dibêjim? Ez ê nûçe ji were bixwînim, mereq nekin. Binêrin. Dewleta Tirkiye eger Kurdan ji xwe re weke dijmin nedîta, her tiştê ku ji bo Türkmenan dixwaze, her tiştên ku ji bo Tirkiyên Qibrîsê dixwaze, wê ji bo Kurdan jî bixwesta. Beriya her dewletî wê dewleta Tirkiye bixwesta li Rojavayê Kurdistanê Kurdistaneke serbixwe were îlan kirin. Beriya hemû dewletên cîhanê, İsraîl, Amerîka, Fransa, beriya Kurdan ew ê bixwesta li Iraqê, li başûrê Kurdistanê Kurdistaneke serbixwe îlan bikire. Ew ê bixwe Kurdan teşwîq bikire. Ew ê bixwe pere bida Kurdan. Ew ê bixwe dîplomasiyekê navnetewî bida meşandin, çawa pêdiviya Kurdan bi dewletekê heye û filan û bêvan, ew ê bixwe müdaxele bikire, Kurdistanekî çêkire û teslîmê Kurdan bikire. Yani piştî Tayyip Erdogan dixwaze were ser desthilatdariyê, were ser hikûmdariyê, ew jî niyetekî Hakan Fidan e. Em ê bibînin çima? Çünkü di axaftina wî de nakokiyekî heye. Dibêje tekîliya me bi hemî komên cuda ên Sûriye re hene, Kurd jî di nav de. Ya madem ki tekîliya te bi van komara heye, tu çima derkevî pêşiya rojnamegeran ew xwasa gef tehdît dikî? Ha, xuya ye, tu xîtabê cemaweriyê dikî, raya giştî dikî, tu xîtabê civaka Tirkiye dikî, tu dixwazî ji xwe re îtîbarekî bi dest bixî di nava siyaseta Tirkiye'de. Sibê despê Tayyip Erdogan bimre, yan jî şiklekî Hakan Fidan wî bide kuştin. Hakan Fidan bila bingeha xwe saz bike. Mesela bana binivîsînin derekî ye. Hakan Fidan eger di nava civaka Tirkiye'de ji xwe re bingehekî, zeminekî amade kir şûn ve Tayyip Erdogan rojekî hûn serê sibêr abûn ku ji krîza dil miriye. Çima? Çünkü êdî Hakan Fidan amade ye cîwî bigire. Ji gevneşopiya Osmaniyan tê ev. Ji wê demê virva Timûsa ye. Paşayekî, padîşayekî bi emrê Xwedê yan jî bi ecelê xwe nemiriye. Ez hema dest bi nûçe bikim. Min çend nûçe ji were amadekirine. Di vê naberê de bînim bîra we ku dewleta Iraqê beyan kiriye ku wan dest pê kiriye meaşên karmendan dişînin Başûrê Kurdistanê. Qet nebe ê meha Gulanê. Dike çend milyar falan bêvan ez ê ji were behs bikim. Ha, Almanyê dest pê kiriye balafireke tijî penaber koçber şandiye Bexdayê. Çima? Di nava wan de Kurd hene, tune ne. Çima şandiye? Gelo ji vir û pê ve milletê me, heval û dostên me, hemalatiyên me yên başûrî wê karibin li Ewropayê rehetî bisêkinin yan welatên Ewropayê ji were bêje problema we li welatê we nemaye em ê we vegerînin. Gelo ev yek dikare bibe tehdîtekî li ser Kurdê me Rojavayê Kurdistanê jî. Wezîrê Karê Derve Dewleta Tirkiye Hakan Fidan li ser rewşa Sûriyê axivî bersiv da pirsên rojnamegeran dibêje
اگر هون به استقراریه به پرچبونه و بچن همو کومل سوریه امی مداخله بکن فیدان و ها گفت اسرائیل دخوازه سوریه پرچه بکن وزیر کاری در و یه ترکیه هاکان فیدان و وزیر کاری در و یا السالوادوره الکساندرا هیل لانقره جیوینه که چاپمنیه یا هبش لدرخستن لسر پرس روزنامه گران هاکان فیدان هند داخویانین بالکشتا درباره گلک مجارین جدا ده به تایبەتی لەسەر بویەرێن لە باژارێ سوێدا یە سووریە گوت ئیسرائیل کو ناخوازە لە دەردۆراوێ دەولەتێکی خودی ئیستقرار هەبە دخوازە سووریێ پەرچە بکە ئەس باوەڕ دکم دە پرۆژەیە ئیسرائیلێدا پەرچەکردنا تورکیژی هەیە لە گۆری هەشێ دەولەتە تورکیە فیدان دەستنیشان کرد و ئیسرائیل پۆلیتیکەیەکی وسە دمەشینە دخوازە هەرەما خۆ لاواز بکە دەردۆرا خۆ دناوا کاوسێدا بهێلە دەولەتێن جیران ve keşmal Ürdün'e nake madem Musa'ya Hakan Fidan da haftana xwede balkişan ser komen le Suriye en cuda en çekdarî en siyasî û tabi qesta wî milletê Kurd e rêveberiya xweser a Rojavayê Kurdistanê ye got eger komek eger grûbek ku mücadele bike hewl bide ji vê kaosa heyî otonomî derbixe yan serxwebûnê derbixe em ê wan tune bikin em ê müdaxele bikin vaya ji bo me حتی سوره دبیجه هاکان فیدان اگر هم بر به پرچبونه و بچن افدیجبو اولهیه میا نتوی به گفکی امی مداخله بکن یعنی اولهیه میا نتوی چیه یعنی قصد هاکان فیدان یعنی اگر کرد روجاوای کردستانه ببن سر بخواه یعنی اوتونوم یعنی مقصدوی خواسریه اوتونوم به زمان اوروپیه خواسر کردیه özerk Türkiye همیشه مینه هفن یعنی اوتو خواه بخواه ببرن باشه اوتونومی خواه سر عینی چافکانیته یعنی özerk یعنی مرو یعنی ارک جه کردی دزینه یعنی مرو ببه خودی ارک کو باجار خواه بخواه بره ببن ایوسا دبیجی لباکوری کردستانش خواه انجام وی پیواژوی وسایه او پیواژوی کو د انجام وی ده ملت کرد باکوری کردستان نکاره به خواسر به نکاره به خوابخوا ربه به نکاره به کچو خورتن خو وک اسایش وظیفه دار بکه د انجام وی پیواژوی ده یعنی او پیواژوی کو د انجام وی ده ملت کرد نکاره به والی خو بخو هل بجیره ربه بری خو باجرا معنا پیواژوی نامینه yani em pêvajo nadin destpêkirin sirf ji bo girtiyê me hepsî werin berdan. Em pêvajo nadin destpêkirin sirf ji bo tekuşîna Kurdan ya li hember dewleta Tirkiye were sêknandin. Tiştekî wisa tune ye. Di encamê de xwesîrî, otonomî ya li Bakurê Kurdistanê jî Rojava jî hemî pêk tê. Şik û şûpa we tune be. Yani yek ji bingehên stûnên bingehîn evê pêvajoyê ew e hevan no. Ez hema bidomînim yani Hakan Fidan dibêje eger hûn ber bi perçebûnê ve biçin ji bo komê li Sûriyê ev ê ji bo ewlehiya me ya netewî gef be em ê müdaxele bikin. Dibe bibin kesayetiyên wekhev li cem dewletê. Kesayetiyên wekhev ne derdê Kurdan e. Elbet li Kudre niha li Swîsrê jî Kurdekî, Afrikiyekî li hember qanûnê hemî kesayetiyên wekhevin. Burada problem tune ki problem kesayetiye netew mühim ji bo Kurdan. Yani netewa Kurd weke kesayetî were naskirin. Mafên netewî. Mafên civakî ê milletê Kurd were naskirin. Ne mafê şexsan. Yani elbet mirovekî kütahyayî û mirovekî em li hember qanûnan mecbûrin em weke hev bin. Veya yekî Afrikî were Tirkiye jî li hember qanûna weke hev e. Veya nîqaşa wî xwe çênabe. A mühim mafê netewî were garantî kirin. Hakan Fidan tiştek ku fehm nekirî ew e. Li Sûriye jî, li Tirkiye jî, li Iraqê jî li her derê û ne tenê qanûnên Tirkiye, qanûnên navnetewî divê were misoger kirin. Yani divê fehm bikin. Niha em jî dibêjin madem ki Hakan Fidan tekiliyete bi hemî komara heye tu çima derdkevî pêşiya çapemeniyê daxivî? Here bu an komara baxife plan û projeyê we çi ye? Ya heqeten hûn dixwazin perçe bibin. Hûn dixwazin otonomî îlan bikin yan jî xweserî yan jî serxwebûnê. Here bu an re qiseke. Vê derê de ez dibêjim xîtabê civaka Tirkiye dike ji alîkî ve dixwaze ciyê xwe çêke ji bo ciyê Tayyip Erdogan bigire.
ویا درکی بنویسین و وسا درکه جی نها تشتا کو ام دخوازم ببیجن حکام فیدان چما müdahale سوریه که اگر müdahale سوریه بکه شر به اسرائیل ره سدی ست لبردریه به وی اوای اجوارا بیجم اگر yani به هر اوای کردستان آواده به چوا اگر قوسل سوریه بدومه به وی شکلی دیسا کردستان آواده به yani de facto آواده به بخواب مجبور آواده به چونکه امکانه کو ملتی روجاوی کردستان داخل شامه به تونه به وی منطقه چیه و دمه اف پرگال به شکلی کی ایدی دبه فرمی ستاتیوی تی ناسکرین ده قدان آبنیتی ده ev ihtimal دویم اگر دولت ترکیه ایرش بکه به بالافرین خواه و کمکوژیه که و دمه دیسا دو ihtimal درد کهون و کمکوژیه که پر مزن چه ببه و خوین باویجه چوکه خوین بهرکه ده انجام ده جبر مağduriyet کوهاتیه سری کردان و دیسا کردستان آبا ببه çünkü dünya ne kare usale binere mecbur دیسا کردستان آبا ببه بنره ترکیه ایرش نکه kaosala Suriye بدومه کردستان آبا ببه دولت ترکیه ایرش بکه کمکوژی پک بینه خوین باویجه چوکه دیسا کردستان آبا ببه اگر دولت ترکیه ایرش نکه اگر ریوبریا لشامه انسان به باش به مدنی به معقول به چد به دیسا کرد بسرد کهون دچن شامه تبلی ریوبریه دبن و دمه به هفرا بریوا دبن دیسا ریوبریا خسر دمینه جبرکو دموکراسی هیا دولت ترکیه ایرش نکه لشامه دموکراسی چه به دیسا روجاوی کردن یعنی ده هر حالی ده اگر کرد هندکو سا سرپیا بسکنن وان دستکفتی خواب بپارزن هنکو سا خودی دیرایت بن her alide qazançdikin. Ev yek. Gelo İsrail amade ji bo xatirê Kurdan li hember dewleta Tirkiye şerekî bide dest pê kirin. Mesela ji şikê da me. Yani ew İsraîla ku niha İran ji xwe re kiriye hedef sibê du sibe ev kaosa berdewam bibe sebeb ku hevalê me Rojavayê Kurdistanê bibêjin em gavekî din pêş de tişin devleta Tirkiye jî êriş bike müdahale bike bi balafirên xwe yan jî reşayiyê da hêza me têr neke li hember dewleta Tirkiye gelo İsraîl wê were müdahale bike çawa ku li Swêda kir. Di vê derê de şika min hevalno heqetin. Yani hûn çawa fikir nizanim ez bawer nakim İsraîl were hawara me. Ez nabêjim bisekinin em bibînin ez dibêjim hêvî dikim tiştekî wisa çê nebe. Yani eger çê bibe eger müdahale bike ji xwe şerekî mezin yê herêmê derdikeve. Ji xwe eger dewleta Tirkiye firq bike ku İsraîl dikare daxilê nava meseleyê Rojavayê Kurdistanê bibe dewleta Tirkiye niha hêz û quweta wî tune ye vî şerê mezin hilbigire. Hem di krîza aborî da ye û hem jî problemê Tirkiyeyê navxwayî heye û hem jî bi Kurdên Bakur ra serê wî dikeve belayê nemimkün e. Vê derê dîsa binivîsîn derekî. Eger dewleta Tirkiye ji ber meseleyên li Rojavayê Kurdistanê bi İsraîlê were rûbirû bikeve nava şerekî germ ne tenê li Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê jî Kurdistan çêdibe di encama wî şerê da. Salek didome, 2 sal didome erê em ê pir bikişînin ama Kurdistan çêdibe. Di vê naberê de çûna Mazlûm Abdî ya Parîsê em hinekî behsa wî bikin tabî me ev nûçe ji El Monitorê pê hesiyan ku Mazlûm Abdî fermandarê Qesedê diçe Parîsê Emmanuel Macron serokkomarê Fransayê tê pêşiya wî wî pêşwazî dike kî li wê derê wekî din Tom Barak. Tom Barak di binê her kevirî de derdikeve ji binê her kevirî derdikeve. Tom Barak nûnerê taybetiyê Donald Trump'e ambasadorê Amerîkayê li Tirkiyeyê ji siyaseta li Sûriyê berpirsiyar e. Di nava hefteya dawî de pir cara bi Mazlûm Abdî re hevdîtin pêkanî kir nekir ji kaosa li Sûriyê re çareserî peyda nekir gelek komên çete hene ketine nava hereketê Tom Barak jî nikare Amerîkayê jî nikare tu hêzekî nikare van koman medenî bike yan jî ji nav hev derbixe heteşê jî nikare colanî bixwazê jî nikare pir zehmet e ji ber vê yekî ez dibêjim qey êdî dem hatiye ku hêzên Ewropî bikeve nava hereketê Mazlûm Abdî re baxifin bibêjin gelo eceba bi rêz Mazlûm Abdî
گلو عجیبا برز جنرال مازوم عبدی هزو قوتا ته طاقتا ته هیه تو تمام سوریه بریوا ببی از بجم قی وی پرسی اوی جیب کن لپاریسی اگر مازوم عبدی ببیجه اره و دمه پلان و پروژه کن و که و دوری آمده کاری تینه کرن توم باراک نونر دونالد ترامپ یعنی ور بفکرن که دونالد ترامپ ایمانوئل ماکرون نونر یکتیا اوروپایی در حق سوریه ده نها همی ولاتین اوروپای فرانسا وظیفه دار کرنش بو به سوریه را علاقه در ببه اون زنان سوریه حتی 1944 45 جی دبن کنترل فرانسا ده بو گلک سوریایی هنه لفرانسا گلک ارمنی سوریه هاتنه لفرانسا بجیه بونه همی همان بجم همی ارمنی کو مağdur کوشبریا مجبوری یا عثمانیان بون او طالات پاشای ترک هاتن شامه بجیه بون و دمی فرانسی هبون چی بو وقتی که فرانسی وکشیان او همی بوارا هاتن فرانسا جبرویه که دیاسپورای ارمنی لفرانسا گلک پر زیده هنه و به باندورنجی گلک دولمندنجی ایجار نها فرانسا هبونا فرانسا یل سوریه وکه نونرتیا همی دولتین اوروپیه وسا دوی مرو فهم بکه هبونا وان مهمه چواکو 1918 ده سایکس پیکو هبو پیکو فرانسی بو سایکس انگلیز بو ایروژی فرانسا و امریکا هنه انگلتره تم دپش پرده دایه یانجی وسا جی مرو دکاره فهم بکه توم باراک هم نونرتیا انگلتره تکه و هم جی امریکا تکه لسر ناوه هر دو دولت اندخه بده یعنی نها بیواجوه که امدناو دانه تکرر دسپیکا 100 ساله 23 مهیسی بیه 23-24 سالوگرا 32 دیان 32 سال بری سالوگرا ویه پیمان لوزانه کو کردستان دابش کر ایدی حکمیوی باور نکن بمینه اخلاص به یعنی دوی چارچوبه دا جواره بیجم مازوم عبدی جنرال مازوم عبدی سبی نبیجم ها روژاوی ندیاره کنگی دچه پاریسی هم نزنن اما دچه اوره پیشوازی کرن توم باراک و ایمانوئل ماکرون نها هوانو اف پیواجوه که انباست کن لترکیه چه واد مشه چه واد بریوات شه کمیسیونا مشهور کتی بس کرن کنگی اواده به نها همچن نوچه جواره پیشکش بکن هفسه رو که گشتی دم پارتی تونجر با کرهانگوت دوی کمیسیون تنیج بو چکدانی نخبته اف کمیسیون دکاره مدل آشتی یا ترکی جی آوا بکه مجلس دم پارتی لناوند گشتی یا پارتی خواد جویا هفسه رو که دم پارتی تونجر با کرهان بریا جوینه ده درباره مجارین در روژه بده داخویانی دا برسو دا روژنامه گران تونجر با کرهان پیشی بحثا سربستیا صلاح الدین دمیرتاش و هوارین ویکر ده دسپیک آخافتن خوده بر تک نشان رد کردن داخوازین بردن صلاح الدین دمیرتاش دا گفت دوی نابره دا پارانتزه کی وکم نظانم دنوا بلتن ام ای بوری دا بحث کریه نکریه نای بیرامن محقق ما بحث کریه گرینگه هر تشتا کو صلاح الدین دمیرتاش و هوالی وی علاقه دارد که تم دردخم رضا پیش تم پیشکش دکم جبو سربستی صلاح الدین دمیرتاش پاریزری وی سرین محکمه دان گوتن یا دادگاه ما فی مروان یا اروپای بریار دایه محکمه ترکیه بریار دانه که ده مسئله یا کوبانی ده سوچی وی تونه صلاح الدین دمیرتاش نها به سوچ ده حبسی دایه در حقیقی ده جزا تونه نه جزای وی همی خلاص بونه ای هاتنه بتال کرن جزای نه هاتبون بتال کرن جی بریار دادگاه ما فی مروان یا اروپای احیم ده بیجن جیرب ترکی ده سر قانون ترکیه ره وقتی که ببیجه دوسیا هاتیه پیشیامه مدیتیه کو دوسیا وکو والایه اف جامیر دوی سربست وره بردان دوی سربست وره بردان وقتی نه بردان تیوی معنی کو دولت ترکیه بریارین کنسیه اوروپای کو دادگاه ما فیمروان یا اوروپای بشکی وی کنسیه تیوی معنی رد که وقتی رد که پر zarar dike و demet ceza lê birîn ambargo datîne serê ji Konseya Ewropayê da vêjin endametiye wî tê cem dandin yani meseleyên siyasî de pir dikeve sehmetiye çima
Selhedîn Demirtaş bila çend roj zêdetir di hebsê de be. Parêzerê wî daw kirin gotin berd. Mahkemê Tirkiye dibêje na em bernadin. Yani red kirine ku Selhedîn Demirtaş were berdan. Di vê çarçovê de Tuncer Bakirhan jî nerazîbûn nîşan dide. Yani dij derdikibe. Çima tiştekî wisa dike. Nêzîkî neh salan hevalê me digirtî hêdane dibêje Tuncer Bakirhan. Li şûna ku acîlen demil dest bê berdan bêdengiyekî heye. Biryar li ser bingîha vê rewşa rehînetiya siyasî têdayên. Yani Selhedîn Demirtaş di destê we de rehîne ye. Dadgeh bi binpêkirina maddeyan nodî ya destûra bingehîn û hiqûqa navnetewî sûçekî giran dike. Di vê pêvajoyê de beşdarbûna hevalên me yên girtî û keda wan ya di vê pêvajoyê de gelekî mezin e. Hevalên me yên girtî Selhedîn Demirtaş amade ne piştgiriyekî mezin bidin vê pêvajoyê. Yani hûn çima bernadin? Çi zerera wî heye ji wera? Balkişan rewşa li Rojheta Navîn jî û behsa vê komkujiya li Swêda kir, komkujiya li dijî Dorziyan şermezar kir. Wekî din dibêje hêza tekane ku pêşniyaza çareseriyê dike li Rojavayê Kurdistanê li temamê Sûriyê Kurdin. Binêrin dibêje Birêz Abdullah Öcalan metirsiyên ku Tirkiye û Rojheta Navîn pêre rûbirû maye dît. Heta îro bawekê yekalî gav jî avêt. Eger desthilatariya îro ya Tirkiye aynî rîska nebîne, bi aynî ciddiyetê nêzik nebe, divê ji bo selametiya welêt gavên pêwîst bavêje. Eger nêzik nebe wenda dike. Divê nêzik bibe û gavên pêwîst bavêje. Komîsyon dikare modela aştî jî ava bike dibêje. Hevserokê Dem Partiye. Divê ev komîsyon tenê ji bo danîna çekan nexebite. Tiştên bi vî rengî têne nîqaş kirin. Yani wî jî bîstiye we jî bîstiye. Hin kes dibêjin bi taybetî rojnamegerên Tirkiye, siyasetmedarên Tirkiye ev komîsyona ku tê ava kirin tenê ji bo danîna çekan e. Yani însanên ku gerîlayên ku çekê xwe datînin çawa dikarin tevlî civakê bibin. Yani cureyekî teslîmbûnê. Werin bê ku bikeve hepsê ji xwe re tevlî civakê bibin. Yani siyaset jî tune. Tevlî siyasetê bibin. Yani dibe ev komîsyon tenê ji bo vê yekê nebe bila. Ev komîsyon dikare modela aştiye ya Tirkiye ava bike, ev imkan li pêşiya vê komîsyonê ye. Hevan no, ev aliyekî di derbarê evê de jî Numan Kurtulmuş, berê ragihandina fermî ya vê komîsyonê, serokê parlamentoyê Numan Kurtulmuş wê hevdîtinê xwe yên dawî bike, komîsyon bawer dikim di nava hefteya pêşiya me de çêbibe. Eger dawiya heftê çêbû, çêbû. Dawiya heftê çênebû, nava hefta pêşiya me de wê çêbe, dibêje nûnerên Dem Partiye. Niha cavleriye ku Numan Kurtulmuş roja çarşemiyê sibê bi Dem Partiye re bicive. Roja pênşemiyê jî serokê giştiyê CHP Özgür Özel wê hem bi Numan Kurtulmuş re hem jî bi serokê istihbarata Tirk İbrahim Kalın re bicive. Piştîvan hevdîtinan komîsyon wê bawekî fermî were ragihandin. Dem Partî amade ye. Ji bo beşdariya komîsyonê ji her kesî zêdetir amade ye. Dem Partî navê sê endamê xwe yên ji bo komîsyonê ragihandiye ev demekî ye. Meral Danış Beştaş e, Saruhan Oluç e, Cengiz Çiçek e, ew li ser navê partiya xwe di vê komîsyonê de cih bigirin bixebitin. CHP rewşa wî çawa ye, Beryan Hame gotibû CHP hinek xwe şûn ve dikişîne ji ber êrişên li ser wê. Ka em binêrin çi gotiye? Deniz Yücel, berdevkê CHP, amadebûna partiya xwe ya ji bo komîsyonê anî ziman got CHP partiya me dixwaze di nava vê komîsyonê de cihê xwe bigire li ev yek nayê wê watê ku em ê bê şert bê merj tevlî komîsyonê bibin. Yani şertê me heye. Niyeta me ew e em avaker bin, em fayde bidin vê komîsyonê, em her dem parastina aştî û demokrasiyê dikin. Çima şert û mercê wan çi ye? Dibêje ev komîsyon bila meselên demokrasiyê re jî eleqedar bibe, bila êrişên li ser partiya me bisekinin. Hevalên me yên li zindanan Ekrem İmamoğlu, hevşaredarê İstanbulê, ew jî di nav de hemî kes werin berdan çûkî ev însan jî bîna Selhedîn Demirtaş weke rehîn hatine girtin. İmamoğlu eger nebiye namzetê serokkomariyê girtina wî nedihat rojevê. Bîra kesekî de tune bû bixe hepsê. Pêşî diploma wî betal kirin, diploma wî ya 4 salên zanîngehê, paşê jî
Avetin zindane. Herkes didane ku rehine ye. Wezareta Darayî ya Iraqê ragihand ku wan dest pê kiriye maaş mûçiyên meha Gulanê yên karmendên Herêma Kurdistanê dişînin. Wezaretê da zanîn ku ev biryar piştî wê yekê hatiye ku hikûmeta Kurdistanê dest pê kiriye berhema xwe ya petrolê radestî desthilatdarên Iraqê kiriye. Yani Başûrê Kurdistanê dest pê kiriye pereyên Iraqê dişîne. Wezareta Darayî ya Iraqê di daxuyaniyekê de got piştî ku Hewlêr girêdayî maye yani pêbandî peymana dawî ya li gel Bexdayê maye wan dest bi dayîna mûçeyên karmendên hikûmeta Herêma Başûrê Kurdistanê kiriye. Li gorî daxuyaniya wezaretê hikûmeta Herêma Kurdistanê dest pê kiriye berhema xwe ya niha ya petrolê radestî saziya firotina petrolê ya dewleta Iraqê bike jê re dibêjin STOMO wê vê yekê bidomîne jî heta ku rojane bigihêje 230,000 barmîlê. Herêma Kurdistanê 320 milyar dînar pere daye Bexdayê. Wezaretê her wiha piştrast kir ku wan ji pereyên ji bütçeya ku hatiye ya ne petrolê yani ji balafirgehan ji deverên cuda ê sînoran yani dihatên ne petrolî dibêjin jê re 320 milyar dînar pere wergirtine Iraqê re şandine. Ev jî berê ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve hatibû ragihandin. Niha hikûmeta Herêma Kurdistanê hikûmeta Iraqê pêşemiya borî rêkeftineke ku armanca wê çareserkirina nakokî wan yên darayî ekonomî bû gihand encamê rayedarên her du aliyan hîn jî hevû du bi afirandina astengiyan sûjbar dikin. Li gorî rêkeftinê divê Herêma Kurdistanê hemû berhema xwe ya petrolê rojane 50,000 barmîlan ji bo bikaranîna navxweyî bigire. Li beramberî vê jî çavlirêya ku Bexda parên bütçeyê bişîne eger îcab bike ji Herêma Kurdistanê re sotemeniya paxişkirî dabîn bike. Herêma Kurdistanê girêdayî wê yekê ye ku ji bo meha Gulanê 320 milyar dînarên Iraqê ji dihatên ne petrolî radestê Bexdayê bike. Ev jî dike bi qasî 92 milyon dolar yani nêzî 4 milyon dolar. Ev yani tê manî ku li hev kirine ama li hevkirineke ne daîmî ye demborî ye. Sibê dûspê navbera wan dikare xirab bibe hevan da. Yani dikare xirab bibe. Niha ew tiştek ku min ji we re got vê sibê dewleta Almanyê bawer dikim li Hanoverê biryar daye balafirekê tijî koçberên Iraqî li Bexdayê vegerîne. Ev însan ji bo daxwaza penaberiyê hatibûn Almanyê hemî li hev kor kirine li balafirekî swar kirine hêjmara wan 46 e tiştekî wisa ye yani balafir tijî em bêjin kom kirine û dîsa şandine Bexdayê ev yek hate piştrast kirin hem çapemenî Almanyê nivîsand û hem jî rayedarên Almanyê gotin erê rast e me tiştekî wisa kiriye bajarê Leipzigê ê rojhilatê Almanyê wan dersûnor kiriye tiştekî wisa ye heta niha nediyar e ka di nava wan penaberxwazan de Kurd hene tune ne. Ama tê gotin ev kesên ku hatine komkirin li balafirê hatine sarkirin li deverekî berê hatine komkirin ev jî însanên ku piranî dikarin tevlî sûçan bibin yan jî tevlî sûçan bûne. Dizî û lêdan û şiddet tişmiştî wisa piranî ji wan kesan hildibijêrin dişînin. Yani bi qasî ku em dizanin pêdiviya dewleta Almanyê bi cîwanan heye dixwazin bixebitînin ama genç û cîwanên ku problem derdixin wana li welatê xwe naxwazin çünkü entegrabûna wan dixwazin. Em wisa dizanin. Di vê naberê de hevan de artêşa İsraîlê li başûrê Sûriyê avet ser hin deveran hin kes desteser kirin. Artêşa İsraîlê dikeve nava axa Sûriyê operasyonan pêk tîne di nava axa Sûriyê de hin kesan dixe ben çavan. Kîne ev kes em binêrin. Artêşa İsraîlê li başûrê Sûriyê operasyonekê li derxist hin kesên ku li herêmê çek vedû hestin qaçaxçîtiya çekan dikirin kirin bin çavan. Artêşa İsraîlê li ser operasyonê daxuyaniyekê belav kiriye ka ew çi dibêjin. Yekîneyên artêşa İsraîlê bi şev li başûrê Sûriyê derketin nava operasyonê qaçaxçiyên çekan ên li herêmê dixebitin ew hatine binçavkirin. Yani qaçaxçî ne qaçaxçiyên çekan e kesek ji wan nehatiye kuştin şerder neketiye
گمانبار لسر آگاهین استخباراتی هاتنه گرتن خویایه هن کسین که لسر ناو اسرائیل دخبتن آگاهی دانه ناونده دبیجن و دره تشتکی و سهیش خواهی پیدوی اسرائیلی تونه و جور وال هر تشتی دنیرن جور وال دنیرن و زانن چه خبات دیکرن که نچیروان بارزانی تشکی دبیجه دو گوهرین هلوستا ترکیه لهمبر قصده ده رول نیستیه نچیروان بارزانی راپوره که دبیجه که هوال بنده بن مسئله که مهم از بارد کم سروکی هرما کردستان نچیروان بارزانی جبو که ترکیه لهمبر قصده لهمبر روجاوه کردستان سیاسته که نرمتر بمشینه ناو بینکاری کریه نچیروان بارزانی ده عین دمیده هول دایه که امریکای قانه بکی اقنا بکی که نرین احمد شارش بو پیکانین سیستم که ناوندی یا بهز جبو سوریه نگونجاوه مالپرانوشیان یا امریکا المونیتور بحثا خورگلیین گوتو پیجین داوی نرابر فرماندار گشتی قصدی مظلوم عبدی و نونری تایبتی امریکای توم باراک دکر المونیتور هر وها بحثا کوا شر و پفچین داوی لهرم باشور سوریه به تایبتی لپارزگی سویدای پوزیسیون کردان یا لهمبری شامی بهستر کریه بحثاوی کریه لگوری چافکانین آگاهدار انوی مالپر امریکی نچیروان بارزانی رولک دیپلماتیک یا به باندور دلیزه المونیتور آماجه بوده که نچیروان بارزانی که تکیلین وی یه نز به سر حکومت ترکیه رجب طیب اردوغان راه هر وها به ماکرون رجی هه دهولدانا نرکرن هلوستا ترکیه لهمبر قصده ده رول لیستیه جمعه قانون پاشین و ترکیه ایریشین خواه یل سروان دایر راوستاندن جالیه کدن و فرانسا جبو نزیکبون قصده و شامه هسانکاریان دکه پلانه که هیه که جوینا پیشیامه یا دنبرا مظلوم عبدی و توم باراک ده لپاریسی وره لدار خستن احتمال هیه که ماکرون جی تبلیوی جوینه ببه تخوازم لوی دریبم yani تخوازم جو ماکرون بپرسم yani هشو عقلی و دگره yani منطقه و دگره که انسان هری دموکرات جهانه انسان هری مقول جهانه به انسان هری هوی جهان را بکارم به هفرم بشن ما عقلی و دگره پشتی جیبینا یکم یا نه تیرمه باراک به اشکره زخت دابو سر مظلوم عبدی جبو مدلا ناوندی پاریزیا تند یا احمد شارا هشیاری دابو که اگر قصده بلست تبنه گره ماینا هزین امریکی لهرمه نه گارانتیه اوج بیوی کی تهدید کن چافکانیه که دبیجه دوی جوینه ده مظلوم عبدی راحتیه گوتن تنه چند روزه تمانه وکیدن دبه کو سروک ترامپ بریاره که لدیجی قصده بده بلا هایته هبه هون حتی نها هفپاره که مزن بون لجیهانا و گوهریه دوی هون راستی قبول بکن yani روشتا ناوین ادی گوهریه دوی هون راستی قبول بکن yani به شکلی که روجاوه کرسان تهدید کرنه دخوازن بنیرن هوالین ما اکو باوریه خواه با امریکا ایتینن دبیجن امریکا کردستانه کی پلان کر بوش با کردان گوی خواه بدنه ده جوینه که ده توم باراک لسر ناوی دانالد ترامپ داخفه دبیجه بنیره مظلوم عبده تو داخل ناوا شامی بوی تو نبوی ام هزی خواج سوریه ودکشینه دبه کو سوی دسپه دانالد ترامپ بریاره کی بده ببیجه arkadaş hatta نها تو هفپاره کی مزن بوی ادی اتمسفر روشتا ناوین شرط و مرج کنجانکتورا سیاسی دی گوهریه دبه هون وی راستی قبول بکن دبه هون دستی خواه زور بگرن همه تسلیم بمن تبی بلاونا چند راپوران ده درباره داینا مهلتا 30 روزان ده جالی امریکا و ترکیه و جه قصده ره جبو انتگربونا نوا شامه چافکانی تقص دکن که برپرسین امریکی مهلته که بوی رنگی ندانه yani hatiye inkar kırın ku dibê me tiş müheletekî wisa nedaye li gel vê yekê Wezîra Karî Derve ya Amerîkayê pêşrast dike guftugûyên ji bo entegrêkirina qesedê bi hikûmeta Şamê re berdewam e çalakin nakokiya sereke ew e Kurd li ser bidestxistina awayekî rêvebiriyê yani otonomî îsrar dikin pêdiviya Ehmed Şara bi Kurdan heye çavkaniyan teqez kir ku Kurd niha di pozisyonekê danûstandinê ya bihêztir dane yani quwet di destê Kurdan de ye çawa ku di meha adarê de heman pozisyona wan hebû dema ku Ehmed Şara rûbrû mabû bi wî qeyrana mezin re bi komkujiyan re desthilatdariya wî ketibû xeteriyekî mezin pêdiviya wî çawa ku bi Kurda hebû îro ji ber meseleyên Swêdayê di eynî pozisyonê de ye pêdiviya Ehmed Şara bi Kurdan heye ji bo xwe pak bike ji vê destxwîniya xwe qirêjiya xwe دوی مهید زیادتری 1000 کس کو پرانیا وان سیویلن علوی بون هاتبون کشتن دما کو او
peyman hate imzekirin. Hêzên ewlehiyê yên bi ser desthilatariya Şamê rûbirûyê komên çekdar yên Elewî bûn. Ahmed Şara bi lez roja dehê Adarê bi Mazlûm Ebdî re civînekê û peymanekî imze kir çarçoveya yek rêxistina her du rêvebiriyên Xweserên Rojavayê Kurdistanê û Xesedê bi Şamê re diyar kiribû. Tê bîra we îjab nake dubare bikim. Wextê ku komkujî pêkanîn di nava Alewiyan de bi lez û bez rewabûna wan êdî hate nîqaşkirin. Ahmed Şara, Colanî, Heteşe, meşrû ne, ne meşrû ne, vana Daişî ne, heme hat rûnişt bi Mazlûm Ebdî re nefes girt xwe derxist pakiyê. Paşê dîsa însanê mîna tombarak hatin, xweş, bêş, cesaret girt, îja rabû êrişê Swêdê kirin, dîsa eynî pozisyonê dane, dîsa malik li wan xirab bîye, dîsa qirêjiya wan derkete holê, dîsa dixwazin bi destê Kurdan peymanekî mor bikin, xwe derbixin paxijiyê, yani em hevalbendê heve. Çavkaniyê malpera Elmonî amaje bû yekê dikin ku qeyrana Swêdayê ne tenê hikûmeta Ahmed Şara jaliyê siyasî û leşkerî ve lewaz nîşanda, li her wiha bû sedem ku Mazlûm Ebdî demekî zêdetir bi dest bixe. Yani kes nikare behs bike ku Ahmed Şara û rejîma wî dikare zêdetir li ser piyan bimîne. Eger tiştekî mezin biqewime, Mazlûm naxwaze gelê wî bê parastin bimîne. Piştî ku çekê xwe radestî Şamê bike. Ya vana ehmeq in? Kî gotiye çekê xwe teslîmê Şamê bike? Ya hêz û quweta di destê Qesedê de heft qatê artêşa Sûriye temamî ye. Çawa çekê xwe teslîm dike? Vana hemî manîpulasyonan goh nedin wan tiştekî wisa tune. Mazlûm Ebdî ji bo wext qezenc bike jî tiştekî wisa nake. Mazlûm Ebdî bi tena serê xwe jî ne. Ji xwe bi tena serê xwe biryar nade. Tevgera siyasî Kurd bi giştî heye, milletê Kurd heye, Başûrê Kurdistan jî heye. Hevan ev nûçeyekê bi vî şeklî bû, niha hin pirsên hevalan hene. Ez hema dîsa bersiv bidim. Gelek spas dikim ji bo eleqa we. Kerema xwe re ji bîr nekin. Divan sê çar hefteyên dawî de eleqa we gelekî baş e, hêjmara we zêde bîye. Bibin abone. Ez zanim mesela her videoyekê me 20,000 tê temaşe kirin, abone me jî 20,000 in. Ez zanim nîvê we nebûne abone. Nîvê we nebûne abone. Hema pêlêkin bibin abone. Wekî din ew bişkova ew ê heye. Bişkov nebêjim. Ew ciyê ku mirov lê de pêş li ser YouTube'a min ciyê kileka fotoğrafê min min linkekî daniye. Navî Qatil Butoniye. Hevalan ji min re çêkiriye. Dibêjin eger hûn lêxin bibin navî ne aboneyê de navî endametiye. Eger hûn bibin endam dibêjin pir fayda wî heye ji vê kanalê re. Wisa dibêjin. Ka biceribînin tiştekî süper derdikeve. Mala we ava em bi we hene. Ez dixwazim ev kanala me jî bikaribe xizmetê bike ji we re. Hevan no. Pirsê we. Yek. Silav li gorî we wê korîdora di navbera herêmê Xweser û Swêdê de were vekirin. Ez dibêjim erê ew korîdor qismekî hatiye vekirin wê vebejî. Ev mühim e, ji bo İsraîlê jî mühim e, ji bo Dursiyan jî mühim e. Daxwaz ji Dursî hatiye kirin. Ji vê saetê şûnva hevan no îmkana ku İsraîl, îmkana ku cîhana me Dursiyan teslîmê Şamê bike tune ye. Ew êdî derbas bû ji ber ku komkujî pêk hat. Ji ber vê yekê Durzû wextê li wê derê Xweser bin, Kurd jî Xweserin, korîdorekî di navbera Ebu Kemal, deriyê Ebu Kemal heta Swêdê de korîdorekî vedibe. Bixasî 3 saat rê ye. Yani tu bi erebê biçî 3 saata da xwe digînî wê derê. Ew korîdor vedibe. Çara wî tune ye. Monsieur Ferhat Gernas mala te ava ji bo vê endametiyê. İşte endametiyê ku bahs kir ev e. Her hebin. Eger hezar hevalê me bibin endam ew linka ku min kileka fotoğraf daye ev ji bo vê kanala me dikare heqeten pêş bixe dikare bike bingeha televizyonekî netewî. Ew jî girêdayî we ye. Heqeten girêdayî we ye. Eger hûn piştgirî bidinê em dikarin pêşkevin. Xatirê we roj baş. Lavrez.